Isian na pa nga amu mamusus dan nunu na pahit ay mandati nunu na pa ipana kasukod dati da papaindalan om nagi papaburu itit pelayanan dahiti kinenan dati. Irih na dandahi kamayandat roh dermawan mantad da surga. Lisih di Yesus ikanuh dat lumuyong pumadati numan paintalango dahilad kayu salib. May iti napatulun nga asalamat takoda om kanuh takod manahakot nunuh na po ipinatumboyo da kinarahingan kumadati. Hinggad isiyan na kagi kadaw nga pinapatahakot kapasiyan di siya sendiri mantakot pamagunan. Ilo na matidadi hi kamayan dat pinagupan ipagupanda dati dat iati na pa nga kanu dat tumungkus ikababayuhan di Yesus sendiri. Ikamayan dat pamancing-mancing balat lagi. Iati na pati nga miyagalid dit man takay pugay-pugayo. Ako ni po kapugayan dito. Pugayan na pagya nga ano kapuriman gi. Nga miyagalid dit upan-upanan takay. Lugut-lugutan takay. Dat mo'y ina pa day kaboboyuhan di nga ano dati datungkusan pati lambusan iswang dat pelayanan dati manikid tulun. Kita dati dat itinapot kaindalanan dat kapuahangan da surugati nga pinintalang gahiti maya ditititaha hinggad itinapokaman dat ay orahyan tako dat hara kapuahangan nga kita nagid iswang dat kebajikan di kanu do manguhup pot tulun sa pitulun maya ditit tulun-tulun dat panano di Yesus da paintapot. Iti napapamagunan iti hom inapahit kaubasanan nga manarimo nagi harati kamayan dat humontol ki. Pensanan takati nga humontol ibo. Tapat kapyo. Mangiran iswang rohani te kay dong pamagunan nga humontol nga hita ka na padatid kanununuay di haro. Nga sarahan na dati dat iswang dat timpu kapurimanan da miyagalidi inapay atarimo dati kagumuan na giti kamoyan dat kabuling kahangan na kapasyon bahkan dat haron na ti kamoyan na kapatayon kadaw. Irih nagiit katilambus da atarimo. Jadi may dahadi dat ay suban ko hara kasari ikapurimanan datid kapuahangan da iswang na kapasyon inapadihit pinawayaan dat ay binabang di kanuh dat manahakpat tutuduk kumadati dahilo nga ilo na dahit pinakita di Yesus sendiri ikalansanan dat kanu da manahak kasusunod kumadati dat papatilambus iti kamayan dat kapuahangan sorga. Kada to kono pamusarahay iti napot tamuadon iti nga mangiwagat dati dat menerimo tugas tay ko koton dat iati na po nga teman sa kerja Allah. Miyampay to ka kinarahingan dat iswang da pelayanan. Pakuaan na po nga agumuot ralan da kinarahingan di kanuh dat
papapanaw dati da papaindalan dat panatalayan dahilo it ay so no komondat ay kalimpupuson hara no paralan dat kinorohingan dat mangunsub dati papaindalan nila panatalayanan sayra no pod kampay tokod iswang nga panatalayanan lo nga kapuriman tokod o gumu tamodat inapay atapot kapyo nga kapuriman tokod o gumu om agayo at berkat pelayanan dat paindalanan dati. Haro nagiit waguh dat apurimanan ng awayaan dati. Ino po hit ay kalansanan da kinorohingan nga sayra na pod iyati om kinorohingan sebagai share dahilo rakan kongsi nga okonda ko isoot kagaton da apurimanan dati. Am iri no bagyahi pakianun to kage makiano hay do hinoh kod miyampay dahay iswang dat palayanan da tadaw do bayno moyd ay agan om otibus o sonong nakindalanan itit ay program da tadaw do bayno ilo nila komondat arakan sa kerjaan lah. Om kada toko korologo tu iswang dat pelayanan da kinorohingan sayra papaindalan tokotit panatalayanan nga ogumu o berkat dat pasamulion kumadati. Intangan toko na pod sayrad numan da kinorohingan patumboyo o pelayanan maya di murid-murid daw sendiri moy ipayimpuli da pamagunan montok ko insana natulun Yesus pinapatumboyo kumatulun ngay iswang dat pelayanan pangilaan iswang kamilaan om nagi ititahak daw nga itimpu dat pira-pira tulun di moy panantuduk isiyoh nagi kadaw nga magangat ti suway dot manimbar di pangahakan daw om manhak dat ay persembahan imilag gunoon da manguhup pekerjaan da kinorohingan. Amo na pay tampiday nga akon ko magiagal toko dahiti. Harohit haray asuhu nga harohit manhak dat sokongan. Okay? Ngon na po boros sa ilad it miyampay o sikap nga harohit ipagilitan na po dati harohit manomboros no. Jadi ki hari kailo no manomboros nga pengkuragarit yadi. Okon ko magiagalot imilo dati do. Iho nga ako kailo miagal do ko to it o hinomod dot mukinongo. Isay no kailo do no pati kailan no moboros no. Moboros no Thailand ki kotba no. Harohit ino pwede siya kamilaan nga kabat sikul no. May napakot ba nga yudit akoy lo. Haro nagiit makinongaw na kapya Thailand. Makinongaw na pa siya nga no pa hotam ay koy lo. Naritanda hitidat ihatin po nga mamanaw da papaindalan di pelayanan nga managi kinarahingan parikoto itulun-tulun di it manguhup. Kamano pa di nga ay nuno na po hipaindalanan dati nga dong kinarahingan nga hindi bo. Iya amo ng boros nga ina pa'y manguhup nga itambalot no. Ipanghupan di tambalot no man tadi nga kinarahingan. Megal di Rasul Paulus. May siya berkhotbah, may siya lawat, ina pa'y manahak kasokongan, pelayanan, maya dat ay
sokongan kausinan nga ito nga jemaat-jemaat di rikoton omongan disio miagalid di. Jadi mentok dati mau kada tokoy kada toko kapuri manda miagalidit ay di tituit ako ngoylo ka ay si komunity di. Iya koy lo khotbah koy lo sabat sikul nga ina pay suway nga haron at ay titahak kinorohingan pawayaan na kinorohingan dat ina pahit panatalaynan diri nga kapagyuho nga akan naman ako tumomod may do ko tu ikay lang malayo ka kadain dat di do ina pay nailan dati sayra na po paindalanan takalat ay pelayanan rohani pelayanan dat pinatumboy da kinorohingan nga haray ka daw panguhupan da kinorohingan kumadati kada di dat may nako tu ikisikul-sikul kan ka iya di may nako tu itong pintar-pintar ka mada ta kada haro hitiad iya gadi dit ay di apuaset ay titahak ka kinorohingan na tiad di iya dit magalimumu ka kuya ho isya na pa nga pinapailid isuang dolongon dati nuno na po hititahak ka kinorohingan lumuyong nagikadaw maya dat tulun sa pitulun ipapaindalan dat pelayanan nagi miagaldi dinuman pasanay kumadati may dat iati na patulun sa pitulun nga kapagyuhop isuang dat keselamatan ila nalakamayan dat ay berkat-berkat isuang dat panatalayanan haron na polo nga iati nagi kadang-kadang kat atak kapuriman bahkan no kadang-kadang kat rugian to koy mangku miagal ko isok kapagalan to ko lah kumpulan umum iti na pamiagal iti diam ay kasangkuro iti na pa Zoom iti live nga miagalidit to koy kapuriman do arubata timpo do sa kira kumaraja ka nga milam makinangaw dadah matat mamutungi Melbourne nga mongorongaw siya kaangis-angis siya konponat oray tanongaran mamuru-muru to kan idapur korongaw to kay bahkan pailatan to ko nga korongaw nga miagal ko kumpulan umum bersemuka haran na pa'y miagal ko kumpulan umum ki masuarat pukul nuno ta kamimpun pukul 7 sa depon nga karikatan na po dati nga pukul 6 iati isang karaja pukul 5 katingkod apaksa to ko di rumikot apaksa to ko rumikot akan po din iya bertugas iya pemimpin to apaksa kadang-kadang ay makiano ko din keluar awal pukul 5 dadi ti kaulian nga patang ko bayin at iho bertugas ka ya din regi haro keperluan na di nga kada to ko kapuriman dat ay agatan tu ilo na matilat titahak ko kinarahingan dat iati na po nga haraday pagyuhupan dati isuang dat ay berkat pelayanan dahilo jadi hopod-podita daw di kumpulan umum nga mantad ko hara tugas no diri haray kapurimanan dat agatan da sumono bagi itatapot ko piyo nga kapuriman ako iti di sayra na pod mimpu nanday kumpulan nga kay sebagai sakira sangulo na masitar hiri nandad uli karena pangkotbah ka di kumpulan posadia ka di pelajaran monimong ka di bahan-bahan no tok ako ni ko sanang posadia kotbah hopod ta daw
hopod pelajaran pasadiaon ki. Isuang hopod tadaw milon na pom ino pa'y kalidasan ikasihatan lebih pendetit iti boros suara nga aiso na daha gangguan hingga hingga nagididhara nagidua tadaw nga rikot na ti panasakit talangaw. Columbus kawadid po Columbus sa pelajaran ki. Iyati sebagai makikinangaw kaubasan ko pukul 7 sa dapon hingga ilawalay. Hilo takanad sa ngingiri ikaw. Teko sakirad it apogat may laut nga hilo takanad may pakisada. Okay? It ang apogat ti tayangan-tayangan dat bersiri pukul 7 nakandad mandad di tayangan bersiri. Okay? Iya di naday kapurimanan takadi nga mantad ka haradi kumpulan umum nga haradi tiad di mo. Korikot nanda di tadaw ko onom katuro nga nanda kanda di ginawad akon pando miguli-guli pay pamimpin dat bayan na napaditi nga tadaw katuro kat malam yang ketujuh kanga miya galit abin suhu na ginawad pasi kapa ay ikumpulan mo. Orikot nanday hari Sabat nga penutupan kumpulan umum. Harohit miya gali harohit kahagaton dat nakatalib taburimanan to ko. Iya di mo ti taburimanan di. Iya di orohyan nagidi orohay katalib ki. Nga iri iti nabagati tulun iti wo. Iri na nga it pagampu ang gorogon kumadati did moit ato ka orohyan dat papaindalan nila pelayanan na kinurahingan. Nga atapat tapulam naretan na iti iri na pa nga berkat panatalayanan. Iti pia pagyuhupan dati tugas-tugas dati nga iri na hit tapat tapak piyam muntak dati. Iri na daeralan da kinarahingan dot papainsawat dati sebagai tulun-tulun da kinarahingan. Hingga iati na pa nga kanu harada keperluan dati papaindalan tu iri na pa nga ikanud mamaguyo iti ginawa dati gisamba kanu takod miyampay kasanggupan dit pay maha-maha da papaindalan pinsanan niri ipamusarahan dati nga korikot inapaday ko gompoton dati nga iri ni bobosot kakawason dat orikot dati dat mamagampot iswa nga pamuhandaman. Gumu na padanda hit intan pagit ba may toko papaharot ako nundod postmortem kagit bada siasatid dit kumpulan umum contohnya sera na pundod postmortem nga hiri nundod akito nundod datit hingga kolomokon dit pinindalan dati nga sakira na pod atako hino dahirid pagindalanan di miyaga kakumpulan umum idi takoy kanud mangintong mamuhon daw hinggo ni keperluan ilo nulo kumayandat ay harandan lo kesanggupan pikiran yang paling tinggi kumpulan umum to kono pundod kuartal kedua nga perlu did pasimbano iti pinindalan to dia pukul 7 to dihom miyagal didit alambat temo di pukul 7 kita kulo jemaat dati nga kanda di jam katuru ka mahanto kondo poin punod pukul 6 si tanga lat itit kuartal kedua dat kumpulan umum to torikot iati kadaw paimpunon to iti bacaan panatalanan
Bahasa Melayu pukul 4.50, pukul 3 pun opasik ay nakuredana iya dina dari iri dadi hit tokom iya dina padadi nga it toko kandan nga no record tadadi kopio. Jadi ilo nundalat papaintalang nun ino pa'y pagyuhupan dahiri nga kaintalanngay na dando hit oriko tom agampot datid mumusarod iri ni bubos. Nyagal ka iswang dat postmortem nga tok agu mo gyanda hit mila datid paintalangan o paingkamping ka. Okon ka sakadar dat man na dati kumina iri nga ino pa dahit imbulayan dati dirihom nunuh na dadi keperluan datid iswang dat sa kira kumpulan umum nga kumpulan umum hot orikot ka. Okon ni ka mano pa di insok ko patugas ay nakurog iti iyati akon ka iri kamudan takad di akon kamong insok nga iri ni kamundat penambah baikan saro ko di sa dapon kanihab gat minimpanawe hadit karuhang haradi tanduan ay mangigit tamuto motosikal kang kusihom kailah kay mangigit tamuto kang kakakitalo kasi harana suhat tahi tisikod dalana bosikol minomosikol ka accident na di bosikol nga nasindualan nga di tisiku kailah ka pa di momosikol kang milended ihumamad ka itapataw nga auruan bugyan na accident iti manggit tamuto mutu bagi kang jarang-jarang na right na po kakamundat asalamatom jarang-jarang na ay kaswang iswangat kamalangan pingkuro karita kangkong nakombal ko nad kamalangan dat karita nga niya galidit ay orologo ay orologo ka kakuan po yang akon kay minin sambalik kako nga ino po hit isap na po kamoyan ko diri nga harlo kamoyan dot ay orologo bo sayra no po iyati no po kawaya takoti kamalangan nga ikamunda tulunda trauma hari kamunda trauma dahiri sarohan pagiit sakira terlibat ta kamalangan gi rumikot ta kono po ay patut kau begini gini tidaway ano di hodi ay so no kamoyan ni di tapat kapio ino po hit patut temanid antakan di nga okay mandati salah sayo iti masalah ay say niya galidit akon lagi may panindul lagi nauhit ngon nulo pa nasihatayit daraybot patut iyati no wadi guna eksidon no nga asa na nga git kay salah sayan ta kati masalah kada ano pa nasihat salah sayan ta ko yadi kadang-kadang iti megal ka iti postmortem nga kadi boros kapiyom iya di doon opurimanan mo ina pa'y nakatalib idihom maanto ka na pagya insoko nga iri nagi mahi korohian iri nagi korohian dati imong insok iswangat megal ka kamalangan dat accident nagi osanangit na po insoko edit nakatumboyo nagyahi kantakan antakan nakajadi no sakira dahar kasiwatan dati ay katalib ni masaala mo'y kanagyan da ang balot ti siya paingkura gadi ka pwede gulod di ka isiya sandiri at iri na bagyari bod patut dagyat andad do padarit
no kasilaw no gaya lampu terapi ko mai ku gaya lanjako boka. Sandiri isidid memurang odet nunuhit. Memang ailan na sid nunuday apatut. Paingka nagi kadaw ilat pagihupan dati maya ditit pelayanan dat isuang pia gereja nga ito kay padalaan ko pila kamo na manginsak mo. Laubi pandati kamo na postmortem ging ay ya. Hirinad iho gya kapuriman dat akan pia ka iho aborsan nga o insak no tigya hoy. Sa kira kumpulan umum kumoiso hara kalemahan dari mandati imbulayay kumpulan umum kedua itu mito ba apa tuh tadi insokon itu mito hit i kalau mau kan dari kang amo di insokon na tiyo di kinarahingan na po nga natur na siya may itinapatulon nga o silih da miyagal na kinarahingan kamu na padilo nga iati na po nga harati kapuahangan dati ada harati kamu yung dat cinta diri hingga ikalimpupusan na pala tinapatulo na miyampay kinarahingan nga katarimo tako dat kabantugan dapat tilambus. Ilo na dahil karahian na kinarahingan ko madati. Ay, naik nanti pemalat panambarasan nilo nga pukul jam ko 6 talun na hupad lagi agi. Oke. Jadi nailandi dati da bayno nawayaan dati dat ina po hit kapuahangan da kinarahingan nga patilambusan da dati maya itit penatalayanan dat it indalanan dati da timpudan do kada toko kasusa ginawo tu kinarahingan na po miyampay dati tu isiyan ni kamundat rakan sa kerja. Santab na po dit mandi siya pa yung talango parikotan di siya nga atapot na po nga kinarahingan nga ay napatadon. Ina po di palayanan ni di nga mamunsay dati dat asamok taka kumakinarahingan dat papaintalang ang papatilang busi palayanan ni di. Haran na po bahiton ko, haran nag-i-ikon tabon, haran na po kalamukan bahiri, nga atumayaan ko dat mantad ko inapay palayanan ni dihom, kinarahingan na pinapaintalang, isyan nagi kadawhit, kano da manguhup dati. Miyagal na dati iswang na sambayang, no kadati, may no, mantad ko iya o pinapatimpu niti program iti ay palogasan na gidahid iya na mangumpok. Jadi mantad ko kinarahingan na pinaputumboyo iti panatalayanan dat ikamundat kapuahangan do sorga kamun po nga ay si kagatan ko dati tu harapang hupan di siyo kumadati. Kano misisa takod iswang sambayan. Kinarahingan iswang kalyang sorga kon sikaw mantad dat kapag yang payan dahil kasabon na bayan no kasabon sa batiti hinggad na ilaan dahay da itinapot kapuahangan do sorga nga pinakita no mano kadad pinsana no pay hepanan no nagi panatalayan dat dadamot iti pamagunan nga may da pagano dat kapuahangan da kinarahingan monto ko iso o kapagalan isuang kat panatalayanan nga haro ho kalamokon dahay sebagai datulun mantad karahian kapurimanan may nahay uhupay gisambot kanoy head papaindalan do panatalayanan miyagal at kapuahangon am nagi kagayaan no Tuhan. Pay sa duwa nagi mantak dahay kakawasan do ginawo tu irine kano dat magantob dahay dot aparagat
magyuhok iswang dat panatalenan. Tadaw do bay no kung sikaw tu kan head insan pakagud har pasiwatan miyampay iswang nakabaktian mangirad online tay ko karikot hilag gereja ikalansanan dat inapay kay sisan dahay dat sumambayang tadaw do bay no nga paparikot ta kapuriman na di simbayan nagi ginawa dit patilamus at girat kumadiya Tuhan. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung si Kaud kinapugyan pa yan datid kaswaban ni Bayno, kapiruba ta kakagod kaswaban na swab. Sanang hari Sabat, hinggo ta kanupad sumambayang, online pati ka karikat ta kad igerejan iswang kat kabaktian bersumuka, nga kada dati lihuad tumilambos at mantamang got SOP. Ay, miagalit nakalunggar na ka. Nga patilamusan ta ka na pohit kanong manguhop maya na kalidasan. Bahin ako po, kapiruba ta kod kaswabon na swab.